39 Manu Bidansaba achokthaini exit poll nauni thani wa haini hai toba wi phai phika I news team ni engai 39 Manu Bidansaba achokthaiwo tipra mothani engai bataikha Dhananjay Tripura batai phika haini hai thangai 2018 IPF tini engai 193 vote by semani ulo haini hai tipra mothani engai batai phika 39 Manu Bidansaba achokthaiwo Dhananjay Tripura te yang BJP ni engai bataikha moila pro mok BJP IPF tini candidate te BJP ni engai songjak moila pro mok 39 Manu Bidansaba achokthaiwo te yang CPIM Congress ni engai Prabhat Chaudhary thangai 2018 o Dhananjay Tripura no 193 vote by machine haini hai tabok 2023 o batai phijak CPIM ni engai 39 Manu Bidansaba bisingo bebagui vote tongo 47651 chala vote tongo 24156 buri vote tongo 23494 vote 39 Manu ST Bidansaba achokthaio te ST voter tongo 58% ST voter tongo 58% 27637 ST voter 58% 39 Manu wo Teibw bagwi 2023 o total casting 43882 chala budokha 21855 buri budokha 22027 commission ni report ni mote 92.09% vote kalaikha 43882 39 Manu Bidansaba achokthaiwo Ranasang phunugui tongo 39 Manu 39 Manu Bidansaba ST achokthai engai exit poll update channel rawi tongo haini hai 2018 no muito khainai khanke Prabhat Chaudhary 19432 CPIM ni engai vote mano 48.03% khaiwi te IPF ni engai Dhananjay Tripura 19239 vote mano 47.5% khaiwi 193 vote by sewo Prabhat Chaudhary ni yako tabok tipra mothani engai 39 Manu wo manai mano 40% Dhananjay Tripura 40% vote manai mano 39 Manu wo Dhananjay Tripura tipra mothani engai 40% vote manai mano 17552 vote manai mano Dhananjay Tripura tipra mothani engai 2018 o 193 vote by semani ulo haini hai batai phijak tipra mothani engai 39 Manu wo 40% vote manai mano tipra motha te yang BJP ni engai moila promok BJP ni batai ne engai bebagui 18.4% vote manai mano hanai saimanjak kachini exit poll ni simi 18.4% khaikanke 8000 ni sai kisa bangai phano mano kisa kogui phano mano hanai saimanjakha 8000 ni gana gini wono tongnai BJP ni vote hanai saimankha 39 Manu Bidansaba ST achokthai ni engai sini exit poll ni bisingtei CPIM Congress ni engai Prabhat Chaudhary thangai 2018 paibani ulo haini hai tabok hadda haddi 39.6 vote manai mano percentage khaikanke 17377 vote manai mano maximum kabang man kahinke 17377 vote manai mano honai saiman jakhatei silent vote tongo 800 vote aborok biang rokharoya kahamke saiman sokliani bagai 800 vote Finally, Tijini Thaniwa Pavi Shok Paika exit poll 43 Korbok Bidansaba achokthai engai Korbok Bidansaba achokthaiwo tipra mothani engai bataikha Sanjay Manik Tripura Chini Thani Pavi Shok Paika 43 Korbok Bidansaba ST achokthai engai exit poll belai keler phano Shok Paika
belai keler phanangrano phonuknai sonjaimani Tripura tipra mothani ngui korboko batai jak yang BJP IPF tinengui BJP nengui Asim Kumar Tripura 43 korbok Vidansabha ST achokthaini BJP ni ngui bataikha Asim Kumar Tripura songrano phonukui tongo korbok Vidansabha ni tei CPIM ni ngui Priyamani Deborma CPIM Congress dailajak ni ngui kathalajak ni ngui Priyamani Deborma songrano phonukui tongo 43 korbok Vidansabha ni exit poll 43 বিধানসভা korbok ST achokthaini bebagwi vote tongo 40,550 jela votar tongo 20,467 bari votar tongo 20,083 43 korbok বিধানসভা ST achokthaini tei ST votar tongo 91% votar tongo 36,900 votar ST votar 43 korbok বিধানসভা ST achokthaini bebagwi casting kha 36,322 jela vote rokha 17,932 bari vote rokha 18,390 2023 ni বিধানসভা chongmari o bebagwi vote kalaikha commission ni report ni mote 89.57% vote kalaikha 36,322 korbok বিধানসভা o Naroseng update phonukui tongo 43 korbok belai keler phano sengnoni thani toibhaijak exit poll 43 korbok Vidansabha ST achokthaini engui CPIM 2018 মাখা 14,825 40.37% 2018 nok sangmoi to khaikangke 2018 o BJP mankha 15,622 ভোট 48.86% ভোট মানত थांनाय 2018 o tei tabok jeng tipra mothani ngui vote manai mano 43 korbok o 37% manai mano sonjaimani Tripura tipra mothani engui korbok o 37% 13,400 ni sai kisa phano mano bang phano ongui mano 13,400 ni gana wono tongnai 37% tipra mothani ngui korbok o 43 korbok বিধানসভায় ST achokthaini tipra motha 37% 14,000 ni gana gini wono tongnai hinui saimanjakha chini bisingni koktui exit poll ni bisingtui tei BJP ni Asim Kumar Tripura bataikha BJP ni engui manai mano 35% tipra mothani manai mano 37 tei BJP ni engui 35% 12,700 ni gana wono tongnai 12,700 ni sai kisa kogui phano mano te kisa bangai phano mano hunai sai mankha hadda-haddi lorai 43 বিধানসভা achokthaini korbok ST achokthaini 35% 12,700 ni gana wono tongnai tei CPIM Congress ni ngui Priyamani Deborma manai mano 24% Priyamani Deborma CPIM Congress ni ngui 8,700 ni sai tolao tongnai mansok hangke 8,724% vote manai mano nei saimanjakha tei adar so tongnai 2% 700 vote chuk adar so saugiwano adar o 700 vote chuk sauginai tei silent vote tongo kisa chuk tongoi mano honai saimanjakha chini exit poll